Parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise tubinya menya soba lembani daka jing baka jing ya teli bajing kerkulawan banha bani du surok rong on siang has nong jongi ni daka jing semua rau yapi EMLA idon hang le bani kimati jong piken yai sahani yen yai perto kanamba pha jong pi na gajing urlong gijing angnut ban gajing urlong gijing posnio haden san popratili gisnem jong gijing yai ap ban gajing sha ban yo yak surok ka babha bat ka bapaka kinong shnong khali tro haribhoi district henin gisngi kelai lumlang da gijing kimen ban sakilang ya gajing peli bat gajing bu ya maunong rem na ka benta ban shanano yak surok shnong joki ha gajing penmang pisa ka basau klur tengka na ka benta ban shana yak surok ka basau kilometer steng lane sau point san kilometer gajing jerong jong ka surok UMLA katanya ubah Charles Marangar. Hak jingi don lang jong project director ke DRDA Ribah District Uraja Brahma ubah dairu ubidio barim ke Umsning CNRD Block. Hak jingi don lang jong USDO ke PWD Umsning ubah FC Petau ubah job linstan ubah kertong ikon election ke seng NPP Namahti constituency. Hak jingi don lang ru jong urang basunong kli umtro ubah was lingshon walang lembat kidkhot ke dor barsunong. Kila pli yang mau nong rem ubah hak nek sunong kli umtro na kebenta ban sinano ya ke surok hagenek shnong la ruban kedau bal penmang ya kenek jing snai kenek surok na ka state road scheme ka basong dor sau klur tengka hak jing jerong ka basau kilometer siteng lane sau point san kilometer namar ka jing ya kemen halor ka jing yo ya kenek surok ban pensuk ye gi ba nong shong shnong ka bala ruban kedau ban na kenek surok ki nong lech nong wan gila ban lech pen poi sha ki wei pat ki shnong gi ba marjan ki ba kentup kum ka shnong mau thei bat ban poi ru sha umroi UMLA katanya ba jingkran ulong bagane jing penmang ban sina ya kene surok ka basyan on sasdang no ban sina kede jing kerku ka bakrau ka bagi bor sarkar gila pensngap ya ka jingut jingnam nakaliang jong ipai ba kentup de ka jingut jingnam jong nong mikmat pai ba barim jong ne ka constituency rengkat ka jingbut din bat ka jing yikhun jong u kum UMLA ba menta kene jing penmang ban sina ya kene surok kala urlong la penpu penpeng ya kene sngi de jing roi bat ka jing shat jong ipai ba nong shenang Nongko engineer Pilawan pet Pilawan jmo Pilot pilawat kisok geldo Pilawan pet Pilawan jmo Pilot pilawat kisok geldo Ya kun ting nam matut lang sange to yang wat yam ran din wat re bat boy sha thong wat sange am jing ma ya pi yang ka jat ka khong upat ka hima at yang kin khla yu mau gna hari bai Pengasu kemen menyatu yepi baya kemawati CNRD Block yang sepelino hau benai Januari aki arpo tarik terterkum tu kisnong nado siang kihapuan nado amjong sispa kilometer syablok musning kimdon kamsu penuan ki pension temen ki skim sispa singi kilahab lej nang te mapite bihab dang lej am sning ni wala kajan sam sning nadu namang kunrong shani kinwan sam sning namang kunrong shaneng kinlej hang te apo mau hati sen adiblo kalong ga jingkar khu ga bakrao ya the constituency ibaro ko nasu kemen menyetu ipi bagi sunong habordar
Ilan bon kli kisnong ki bompat yo school. Kiong ha ketin pareng school less village. Ngalade pan aiwo order kelas nang teri ko prat league school pralak sana jar ko. Wai churnis darena. Ato. Dalam pop bangan lek panjoin ba sarkar. Ngalek bang ngasim ya karai. Namar ngayo in ya kajing satin jong ka constituency. Kumunong yalam kum kupa jong ka constituency. Ngamla ban supet. Nada ki kun kirayot apa ka constituency. Isyong berkiman ya kajing ya. Dai nak kata daw ngasim ya kasinjam. Ban ya so berkesorkar pakai NPP. Nak mentajung pinki patah. Mendai nam tajung lo jongo. Mendai nam ta kajing mentoy simet ke jonga. Mendai nak menta kajing mentoy jongpi patah. Kublai sibun yo chief minister bangai kublai kerpang ngani kepor yo deputy chief minister iba prestun tensong. Jadi kekam ke Banadu MLA barim ulah persyang kumula ong sekhmat ban penbiangi kikot kisla ngihab iban ai ke buram. Ngapa naik ke burung? Ngai ke badai ban ai burung ngai bet. Ulah persyang mereka lakut nak ke port jing long MLA. Lakut ke port jing long MLA. Dengan sukumen ba. Nak kaliang jung orang ba senong kontraktor di badan kejing idai bagi sapustun. Hadin kata ngalek penikendui. Keongsa. Ni sedang no. Nak kaliang jung i ong ba Charles. Nga ai ke bor bat ngan le no ikani bangin yo pastang matray no ndai ngan itu ye pi bangala shim ye karai bangan nom sngap ye ke jingkren jongno ki comments ki bami at YouTube ngatip ki babon kim dai na po konsensi namar na po konsensi ki i berkitip ye ke jingye nai sngap ki pai ba abi nai pai ki tu comments kinuan bon sapi kibonon ong banwan ban perta bamangingi ya gajat ban reu wa chansu ya gajat ban reu ladon ginong mi khmat ki balik submit sedipu skarbi anglo banyiker ni gejing ke borda ke jubab kelong em arsin ngawan submit mentau senam sedipu banyiker ni gejing ke borda ki perlok nasionong jatolong Kidang sudah belaj samut mentah di benai belada. Ngai kendo ngakot yo MDC ne karbi ang long di polis berpura arniang ngisyong apa IB sabudah. Banyikeran ni kijing ya. Hato ba chal sum ijai benre. Kwa banong ipi ki pai ba tong ini trailang. Ngadon sibun ba kijing posniu. Nala posniu bala kumno ngidon gawai ke college Hamawati. Menin isar pustun ha kejingwan hamadan nungjeri ila penbena bensa ai kawai ke college kata gede ke People's College sukaman kata gede ke jumut no mikmat jai penriu te buat sasu ini yo ngisa elam bos pet baru ya kita ki ba perta ba i jai penriu ke ai kilale la donno ke ba kilano senyam bat kilane em banyalam ni ke jela ke jom Pai babi ye de kemensim gejing saukia bila jet ban Punjab yang ah kersan yang kerpat ipi ngidon kini ke MDC ru mentah yau ni ukur tong jongi Punjab yu bila jet kenang nasti si area malos naik kenang ba nda ujob sama unyarap yang nasti si siliang umiam salah kamsting dijingkit unyet relang kesnong jong pi yang ni aklim terau kadang don kam sipun ke eksekutif komiti kelawan ni kenduk yang meniu benai peladap yang Mbak Charles ni hapat pelino ya ke UP school ado menda ngimdon ke school ke bebiang bat ngalaong ya ki haketu kami raino na ke school managing committee bat ke eksekutif komiti snong ya syukman lada pibu ke jeng Ahmad nginum poy lono ngimdai ban bu jeng sedang no ngaru ngan ya don menta penyerabat pibat ngalak pular ban ai pada kesingi ko an benah ni nak menta ke tulap kinong ikai kat bagadang long MLA
yang ai silak kisnan. Kata gadai kejin pular kebangangan pular. Hanya yang setunat belum hanya eksekutif komiti rombak sang berim dan dekat program wanlang mentrelang di perbekran rombak sang mentah ubah walang ruai tingkut program yang rombak sang berim ni kumpa video ni apa office ni long ni pinrot portam mensolve problem jang kajian jang rombak sang to ini dia kue sang menahap ai kumnuksa mau trelang rombak sang berim berkemai ni barang rombak sang utrelang kat Tebun basking na pintreka, tigong saus ng siya, uba walang iwan kung marombas ng pinito niya blok, mong pide rombas ng ni piwan rasti jang rombas ng, yung nga di rombas ng, tigong iknala, tigong pilan tingin sinong, tigong rike tigong tas ni nga pangkut tay, lagi temain doy ngong pilarong bang tas ni, tigong kilikan naman konbidan. Ya si orang barani di azongi, si orang dan kelam ta apa, dan wan rumah semua tu mai, lawan tre, labai sa start lawan tre kamu smart lo. Dan yang gede sisa de, ni hapek ke songket kenai, belum sak lo nah. De ngakemen melong eru nadu menca, udan ni rumah senong dan bete inse mendevelop senong. Si Wanra, nak mau ini ke suruh guru, lawan dah ai kopi yang blok ni ngaru. Jika tahu pergi dan terkenal bakal kembali itu, ini ada keren ni pasang dari internal road mah, ke fund state fund dina. Jadi kumba main road, kumba ex MLA jengi pada state mah perang MLA, atris tom teraya. Jadi mentah internal road nak connect to main road sini, atau tu siang ada mah, ya 4.2 km, abok banyak, no? Tulis pun, so. Dan Presiden MLA ba tas manga ba Tristom yang tinggal di Surok rengkat ba along department di Surok lawan di ruang development ke Dewi Paramita datang ke Surok building school mah ini tang ini development dengan blok ni fair ba development ba yai kemen ni rumah stong Tristom ka adharu mah yang ba yai semak malam mencoba persawa jengna rum taru dan jing tiang teka sek ini, mo berno atau jing mut mo di pekat, pon kuat, sena ada, because film dan ada teka film mentoy show minta menyuruh skimero, ada sekat. Di bon bas skim pindu, di pila do la di rum deh, wat pindu ya kon kan, pin ay ada ya kon. Jadi film skor kalau belum ada teka dapat lagi, wat pindu ke skim, balong ke future dan dulu. Aku mau PD project director, aku mau video bareng nak sini, nak dapat lagi pura. Pihak tray, rengkat dengan blok, kembali executive member, kembali BGC, Gadawar. Ini dia orang one command, tray rengkat for the development. Nak kelang tu nak comment? Belum ini senang melek positive direction, melek for the development, belum dan rengkat. Makui officer, seperti kembang good governance. Jadi good governance apa ni tu efi. Jadi kamram juga Sakar hiwing itu ifiru kumbatris tombi. Tapi belum tidak dan lupa apa good book sangka block office. Hidi werong basnang, kau disnong, kau diisi, bejai kam berkuit, mau bejai kam side, kumjukro, kau video secretary ini nilai kendo, mau hadirat dengan member sangka server group ini yokam simet, mau kasih sepat skin belah pihak mereka berjan. Kumbarat, mau nongret bro. Ini adalah arti liga project na belong natural farming. Ini kuat forest of the poor berbeduk mah wajib kemat. Sim gaskim nak sespas ngiru bela mau men sem siang sem siar pungdokan tu mau. Sebab grup yok wewe kas kuma mudra road mau. Dan pun ba analan penyai. Datang men kader payment tu ngiru ni harus ngibler ni Tristom. Lembaga jingkulau jong Deputy Siam hayung jongi habai khat yang ikum ka executive committee bat minta kasi lala ban tenlong yaka ngasau ban ai khublai kalpang yo ex MLA jongi bada sikhiat ba lamare ba long unong pro dak unong yawap naga minta ban penya sakmat habi de bat tikot kisla naga minta ka sorok snong jongi ban ai khublai kalpang yo lokal MLA jongi ba minta iba chas Margao,
ui badai udang penkot lese udang penyo hakabakot ya usok senang jungi ngaso banai kublai kelpange ya pisa ni kelman nang le sekmat gidang yo sibun ki jing mentoy nagamta ga jimbet jimbiang jongga senang ga thau ngakan mau kini kisnam ke balade pol swa bangan syemti kumudang elam senang ngadam ga jingpel khat hanga nabang ngadang long ubadang kham khna lese kata ka pol bangan syemti bat kawai bangadon ke jingte au thli jonga lane ke jing thlon tengah sloba gadon di jing slowam adin bangaya cho face le seki opsa ken okumno kiyo da bang ba shnong ba thlon mo ban kran nawai ngat slokban bau play ai ke ne ka jing thlon hanga lemba ke jing thlon ke jonga le se kalapen itholot ki opsa yanga habang ye kendo telalong kan lenti ke ba ki opsa kin itho yanga te ngaken nakaliang jonga sungwe ipai ba nong song snong kibala ipet mo ban kesam yang aku mukna banong kumuk pa jompi kum ka snong ka thang hapdeng ga jinglong khna jonga la tau stong kat kabadan la kaboit ka bo na so ban ai khublai ka pango ikmi ki khon jonga kabalong ka nong ka sham ka ba shadin ka jonga lese la da ka lok ka jonga la ne kmi ki khon jonga la da kam ai ka jing ka shan nganom la ban yen skam la ne ban yalam ye ka snong ka thang Ngasno ba kadega yeng kabala ai ka jingkal shan bad ngasotro lamba ka executive committee kabala ai jingkal shan bingla ban yai bai shakmat na ka benta ka jing telum jong tikam hapo ka snong ka jing angot ka jang aku munang elam snong ubat mai lane uang ba snong ka don ka jing angot ba shwa bangan song thai no na ka kam ngadom bat slam ye ka kam uang ba snong bat ngakwa hi bangan song thai no shwa bangan song thai ngakwa baga snong jungi kan bit kan biang hakiliang baro kumbalong menta ka snong kala yongot iki sok snong la banong hakane ka snam a jaw san kande ka snam sa jingken mon ya ka snong ga jungi la banong nila yo ikine ka sok lengba kane ka pol ka menta ka 100 kilometer ngada ji dokumen ka bakrao banyo i hangni ya kata ka tim combine ke jongpi ya ka jinga trailang ke jongpi apo jong snong ka tau ban ngakerman len ba kana jing trace tom ga jong pi kan long uso jong ga jing job ha kana no ka phang ha kana no ka kam ka bangidon ha kana no ka jing tray ka bangi tray ngidon kam ya ka jing tray lang ngadang kan mau ya ka wai jing thuk khana ka por ka barang lake school ka jing thuk khana ka bangi yo i bau yo tu nong riam sim bau riam sim itu isim ibarat ingat aku tu kejar ka bau riam hadin batang iwa isim ila persyang ban her ban penlight no na katagajar henry imla ban light no namar ba idai tang iwa ibor ibaret te kumta hadien ke jinga su jumut ya bar khot kita isim gi bangat akatagajar da ka wei ke jingmut kila mu na ka benta ban pelait im ila de kila her da ka wei ke sur ban her ban penlight no na ka keti jong utau no riam sim te kene ke ai ka ba ngaring doring jingmut akane ka por na ka benta jong pi ki pai nong sunong bar khoi bangidon kam ya ka jinga teli apo jong sunong ka thau ladang imdon ka jinga teli ninon nomla banonra ya ka jing song sok ka jing song sain ninom la banonra ya ka jing mentoy jong sunong kumala keren lang ba jong ba sunong mata kasngi ka baidon kam shibon ki jing mentoy apo jong sunong ka jong pi den mar ka daw kane ka project ka bangiyo ka bapiyo mata kasngi apo jong sunong jong piru kade ka jing kerku ban kay ke bang akwa nakaliang cuma ban kentu ye pigin ang song snong bar khoy kalong bang idon kam nakabenta bat pinay tray rengkat ban ka executive committee jong darbar snong ine tray rengkat bat u local MLA jongi badai ba Charles Marngar ngai i kam sim ka bakloy jong ba Charles bat ngakerman niru ba lengba ka jing tray stom jong ka committee jong snong ba lengba ka jing tray stom jong ba Charles kum local MLA pin sayo sibon ki jing mentoy hapo jong constituency ke jungi bat kumjuru hapo jong sinong ke jungi Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru ar nyo lai